Galenika fitofarmacija preporučuje. U savremenoj biljnoj proizvodnji primjena biostimulatora i proizvoda za folijarnu ishranu biljaka više nije odvojena od primjene pesticida i možemo reći da se smatra standardnom praksom. Sve biljne vrste dobro reaguju na primjenu univerzalnih folijarnih đubriva, ali postoje usevi koji su specifični u nekim svojim potrebama i zahtjevima. U grupu vrsta koje imaju pojačanu potrebu prema sumporu spadaju pšenica, uljana repica, luk i kupusnjača. Folijarna primjena lako pristupačnog sumpora u ovim usevima dokazano količinski povećava prinos, kao i kvalitet zrna kod pšenice, na primjer. Shopin Evolution je proizvod koji u sebi sadrži lako pristupačan i lako vezujući sumpor uz aminokiseline i azot. Aminokiseline, pored toga što su osnovni element izgradnje svakog biljnog organa, omogućavaju brzo usvajanje sumpora u listove i transport sumpora u sve fiziološki najaktivnije delove biljke, gdje se sumpor direktno ugrađuje u proteine i učestvuje u stvaranju nove organske materije. Primjena proizvoda Shopin Evolution povećava prinos, kao i sadržaj proteina u zrnu pšenice i procenat ulja u semenu uljane repice. Primjenjuje se jednokratno ili dvokratno u ukupnoj količini od 3 do 5 litara po hektaru. U pšenici može da se primjenjuje u fazi bokorenja, ali najčešće se primjenjuje u fazi klasanja, odnosno cvetanja pšenice, pošto tada direktno utiče na poboljšanje kvaliteta zrna i na prinos u celini. Njegova formulacija dozvoljava da se nesmetano meša sa pesticidima koji se primjenjuju u pomenutim usevima.